meguso amhwe makwa basronko eba energy radio so muaba na ama owuseni na megimedwese ya na ensem na ba na huhia so se medibetudwa amahwefo enetefo musumetimi atibi ewo masumu na ninya ne se ase coronavirus ni ba obaye de odensem kese pa enenam obaye yehu se Ghana ankofo under pressure ankasa frustration aba utumse mampeni kro di enkakra woni tinu kra pa na shine bi abeto so na nya asem keto o shu bi ede no tese na motom ne hunya no nya asem keto na ni nya ne se secular musicians for yeah the omodete pressure so beef ya won dey be tese we start na we dey akum tese na kosa na I say gospel musicians omu se o ma kechire se na ensem no esifa ekono secular fonkwa en mutimi atop pressure am mo de beef ba no mo di hu fa so nti mo so ehu be yan so mo so be control it say system no kakra mutimi abem kakra na obi ehun say yes o mo da so etiase na we en ama gospel musician ba ku so be display kakra na display ni de enkofo kaka say area kete be ye fita no wa display ewo radio station woko yes adwuma no na gospel musician ameka no asem patient nyako na no ada memene de ya woko onua FM koche na adwen efa ensema koso na honum na wode the CD ekobo Jometo de mu na chese ensema odwugu honum no enya asem ketwa Christian country now we have about 2,000 over gospel musicians. I don't want people to say your friend is Jometo kwani gospel musician na the real omo ye Jometo ondu hoye. I'm telling you, the way I'm person mo peja Jometo ko do baby no. Or your gospel musician on do why mo my guy no problem. I'm telling you. Yes. When it comes to enyum bro for nyum Jometo ne bro for nyum yes say. Enya Pentecost nyum na Jometo nyum eto. Say ye ka say Methodist ne na se for nyina ka say mamonto nyum bi mu a Jometo ne stand baba be yes say. How about ya na ye tro nyum? Look at musicians o mo nkasa tro nyum e wo Ghana ha. Should not see, should I know how much, should just blessing. What be you now because he ain't cabrafo. It's before an Diana Yedi. And yes, I'm Ketwa. Now, when I gonna 418 and Masom say, Dabi Mammy, I then be a can the day pan a pian, then crown the HS and pressure bayana at TS in the swag, oh, who do you wing, Nancy go be the brophonium and the economy, and don't care problem, bang. A problem, bang. Who call Nigeria? Wo bi enu a gospel musicians no wo mo de wo kasa nko a etonyum oto a se opese e ko international na cross borders nti no de bafu kakra fam se na be ya wo bi etie wa bonti a wetimi atiase na mo de na mo local champions na de bia da twi akese na mo de etonyum na mo de da na mo ho na mo de te ha na wo bi se da bi o we branding ho aye ne fine no de akole nima na oto brofo nyuma nke problem ben na gospel musician kamu de mu yenim se nyamsum ewo mumu enti mu de nyame akwan asumdua kwan na monam so na afi de ewiasefo ye beef amusuma de atai woni ase ebe ye beef na patient na kuye ankasa se ka beef pa de gospel industry no beef de on wa ye beef bi pa da o be mu krampo e de minwo metina se krampo no oni roseje ye beef ye ka beef akese a e wo gospel industry no oye bi pa wa ye beef pa woni roseje wom di chief form sa ene wo se wa ba fo kakra wo sa be Kenya beef mu e de ko Jometo so na Jometo nsem a wo ka se ni buofu a wo dwedwa nsem nya ne se Jometo de brofo to nyum na Jometo ne brofo de to nyum ne echi no nyum crown to bi ntro Ghana for so na mo hype Jometo na Jometo uko be bi yesi Jometo na afa kra de masa so a what nya asa dia pem titu se de Ghana ha wo no kwa ne to nyum ha ye ka gospel industry no kwa ne bo nyum enu na patient na ko se won do dwen won ti ase na we de nka problem wo bo no homode na of atabos body a enka we ni problem anything musumu ya ase e ka na another gospel musician o head e ko se na nsem ni sifa ko ni na patient na ko we dwa ne buafu o te online o kasa anyhow just say just the koko a pie crack just who do ye no kasa na no da betu just say masa wo ba na ni abre oba o ye frustrated o kasa na ya yehu ana Celestine Donko abeka say patient nyako ni dede a wo ye ni bufu a wo show say tese ni bufu Jometo na enye before bia enye bia huntan bia de all pa kan say advert
na Jometo am say waka so as Jometo wo hu enu nti afi no aba radio station there yetaye advert won to abetena dwa advert free advert and aye patient nako wo ye e wo nua FM ho no nti magana fo man hu ne chenchena bia because ye patient nako wa trase enfie bebre wo ba music industry nya ne wa tremu a so nya wale wo bebe bia ntu nani ensi so ye Jometo su e single enu nti ba ne sen ena Jometo nim se patient nako ye single no to won wahwa ge yi kasa chire nsem nyane se Jometo humi na me single me ho da ho me wale ye enu nti me pa wacho hweme me so me fata wale na be wale me sa enu ti Celestine donc wo be chire patient nako ni nsem asen no di tuja na we na Ghana for kase na patient nako enu nti aware keka ho ware na ho frustration na wo di twa bo Jometo na te Jometo ya yesi obewale na no adakra na yesi we oni Belamundi eno ensem ma abonti ono ankata be gina abonti ka sam pato obewale na nso nye Belamundi AJ Pound to crack confirm dinti eye patient nako o frustration na udi kono so ehunhia over kono why slated for marriage dada already now we picking the dead that coronavirus ta be senya manti so why pressure na frustration that take you a ehunhia so obe ai Jometo no taking the dada nti e be ya akapo bi foforo kra never we ni equatent na Jometo a o ya advertman no or no already gone far gone ni coronavirus kan ka hu kro say wonam sa akeka ring enche ni sa nti forget say advert pa na wo ya forget e bi su ka say na ehunhia say Celestine Donko ba be ka sa asem no afa patient nako because no so gospel musician na nti say to kwa ba unwan mu ntema o ba body be kan wasem atwetwe na obeyi ba ko sakrampo obeyi ubonia ya because wo mu say ka omunya peni no nka o ba bonte be ke bia o ka patient man nye ni ye next time ka say na o ba bonte kra de o sa be say asem kra wa say asem no kra say awale ena patient nako pe enunti ena eye Jometo wenya na wo yi na su o sa power wo born CD say ti Ghana force da bi say kasisia Celestine Donko onka asem no esa na so ni emu ye ho patient nako ni how pa ni sentia ene wo pe beef e wo Jometo enche yesi yetu a Jometo mekata nkwa de si ehu enunti yenkwa kenka Ghana for adwenche omowo efa eye Celestine Donko na se mo de betu jase patient nako advert no ye ediama Jometo so wo meware no ye single still no yenkwa he se na Ghana for adwenfa ensem no ehum we efi Amaka Boli also there they say is this patient a Christian or one who just sings? What is getting her agitated like that? I once heard Dinah Samoa had sung songs written by others, but she still liked by many. Why didn't she attack her too? Or no so who say patient nako o ya ma ya ka say ade Celestine ke ye no crep because Dinah Samoa mu or woman ya wo bia ba Methodist nyum omutimi fa bi nom da from nyum ho nom to obi anka o masem obi antwe omonim da eba ne se ne wo munia wo sa record na wo ba betwe obi anim a Jometo nko na wo kan ni din ono nko na hu no wo ye ne sa wa anye ne ye we so efi Bernard Ayite o say I can fit join them skin pay ono so hu ne say skin pay na ekun eye patient nako hu ehia ne pa asem ekoso no ha ne pa Mawuna so edia wode about say mama celebrate. Well done. As a popular Nigerian friend of mine would say, many thanks for opening our eyes about patient nako. Also eda yes Celestine as a pass we bi omani edia fa patient nako ni suban odan di e wo FM station because omo dwe ho krapa wo mo enti ase. Adade so edia wode about say deep revelation pe ni anti Cele, God bless you. Esther Kofi so essay patient nako pa so English is the problem. Why don't you go back to school and learn how to sing in English? After all, even you writing your own song is an added plus to you because after all you are able to write. So why complain? And also achina don't say one tia second dentia patient nako complaining tebese the Celestine Donko can be no because brofo de da be na brofo can problem o kana da be no bi ka brofo a wo bi so no kom nya ne mere say brofo a kan de emfa kwamuti me ma ne enye saa wo ya ama ya ka say wo nye we so efi Mariam Asanda ono so eja ode aba wo say
Mama Celestine, as if you can see how frustration is killing Patient Nyaku. See how she's opening her eyes as if she wants to swallow the presenter by her side, all because she wants Joe Mettle to notice her. Or no, so actually just say Patient Nyaku nti asem we keke no pese onka won't mean pay mu nka ensini pese Joe Mettle me filo family na yen fa lie. Now I have any presenter crowd to him crown interview ka unya crank we pagya no afini desk so na 1 minute no mu say yes as now can no enibre asem e na wo kan no ma me fa Esther Kofi de no so entwa to Esther Kofi say tree speaking is good, being able to write your songs is also good, but still you are all in the same religion. Christianity stands for peace. We are brothers and we are supposed to be each other's keeper. Why come out to disgrace your other brother just because you are envious? Ono so hu ni say Patient Nyaku nibre pa na abana fa ema ne kasa no hu say odo bia wom nibre ade na wo ye lidi emu no na be comment no ebesi na ewusafo Celestine donko ade abetudwa say odo na abehye Patient Nyaku akomemu edema Joe Mettle na ebiem so wo pe say Joe Mettle be hu say wo ye single no ho da ho obetimi aba abefa line enunti na ama ne dede no san na wo hu no no kresa ebetimi aba say sesi an wo pese wo mu obi notice wo pese onya advert oba ohwe na wa bre afso na te say akọ enim na obi enfiu a wotimi ba outbedwem no abe cause confusion bi abe kan sema enim obe na wo pe na wo target no timi be kan sema enfa no te say ensema enim efa no ho na enom no wetimi edi nani albeto so a na say wo betimi akọ no behind closed doors na no nakoka say sisi ase na edru enintu munye wa na te say ensem no entimi peke say na Celestine donko eka do kra na senya no kra wa dwin dia wo fa asem we hu no fa to dwa wo tuma GH comment section ma we fi say obe share video we de ama wo bibia wo be wo bia wadofo onafofo we busuafo wo bibia enter enka video yi bi no won fa enjeje neni ebiem so like and subscribe if you want subscribe bia ye be upload your videos no so subscribe abetimi enya notification no wo phone so Tuma GH ewo Instagram ubetimi follow hen ewo @TumaGH_. Me din edena na ama owusa ahana mreba me kwan am jujumedie no esi shene so nyame ya adoma ye besa ede enhye mu biem for more Phyllis Makramu.